uyasekelwa because mina izulu ngalibona indlela elihle ngayo ukuthi yabona usulibone kahle izulu ngendlela elihle kwathiwa kimi ngingathi uNkulunkulu unesihe nesihawu ngayibuza uthi kanjani ngoba phela abashumeli bathi uNkulunkulu unesihe nesihawu ngabona ukuthi angisenandaba nokuthi lesibungu manje sesiyangidla lana ngagijima kunjalo ngelinye ilanga esingalazi ukuthi liyoba nini ulaka likaNkulunkulu lokwambulwa emhlabeni lokwambulwa abantu ababebekhona ngaleso sikhathi bayoyisola uma sikhuluma ngesogo mina isogo ke ngenje ngikufihle noma abanye bayitshentsa isogo ulaka likaNkulunkulu olumixiwe abantu njengoba nje abantu bengakayisogweni kodwa abanye sebeyinikela ukuthi bazolala nezinyoka madoda besasela emhlabeni ijeziso lesi kusho ukuthi bona basiqala basela emhlabeni Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu kuumusa kuuthando likaNkulunkulu silokhu nje sihlangana ngendaba ke ezemnandi la 18 umuntu kanye noNkulunkulu ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela nje khona le message ngizothi ungasashintsha ungayindawo noma ngabe kuthiwa yaqala nje ukuhlala nale channel ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la uyobe usizakele ngendlela eyisimangaliso sibonge ngama comments amahle siyabonga abazalwane ngokuthi ne like siyabonga ngokuthi nayikholisa channel ngokusubscribe siyakubonga kakhulu nje kuningi enikwenzayo sibonge na kuma channel members sanibonga kakhulu inkosi inibusise nonke ingcine nabade beqhamuka nje ngeminikelo nangemikhuleko bazalwane nonke siyanibonga inkosi yakubona konke okuhle nikwenzayo futhi ayiqhubeke nje ingcine inibusise namhlanje angikho ngedwa la nginenceku la deyivela nje iphinde inyamalala inceku ibuyile futhi abaningi ke bayamazi kakhulu ubhuti uThembelani uNdlangamandla bayamazi kakhulu nje abaningi nobufakazi bakhe mhlambe nje uqala ukumbona ke wena namhlanje ngizothi mina ukucheck ubufakazi anabo phambilini obuhle nje ngendlela esimangaliso itestimony nje eke abakhona sisazoqhubeka khona lapho kubo but uyena wazi ukuthi uphethe yipi message ngithanga ngitshela lutho until siza siqale sishoot okwamanje asikwelcome Nceko Ndlangamandla Thembelani siyabonga ufikile amen yebo egameni lika Jesu Kristu yebo ngizobingelela nje kakhulu Nkosi yami egameni lenkosi bingelele nje bonke abantwana benkosi yes egameni lika Jesu yebo sengiphinde ngafika futhi sengiphinde ngafika lokho sithi uJesu inkosi lokho sithi uJesu Kristu uyinkosi yebo bantwana benkosi nami ngeke ngaba nesifiso sokuthi ngiphinde ngivele yebo ngoba nginalento yokuthi uma uNkulunkulu ekuthumile uma uNkulunkulu ekuthumile kumele wenze umsebenzi akuthume wona yes kumele wenze futhi uwenzisise umsebenzi asuke ekuthume wona noma ke before nje ngiqhubeke ukuthunywa kwethu noma kube kungafani ke indlela uNkulunkulu asithume ngayo ibuye ingafani ngeke izifane ngoba khona abathunywa vele thothi batholakale khona ekukholweni thothi uyathunywa nje uNkulunkulu akuthathe phakathi ekukholweni yes bese kuthuma uma sekubona ukuthi hayi usofanelwe ukuthi ungahamba ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu akuthume khona ekukholweni kube khona abakhethwayo bekhethwe mhlambe ngabafundisi mhlawumbe umfundisi uyambona ukuthi hayi lenceke lena ngiyayibona ukuthi kade kwasa ikhona la ibandleni ndikhuthele yes bese ikhetha umfundisi athi hayi Nceko awukusiqhubekela nomsebenzi Nceko wenkosi omunye nje kuyenzeka ukuthi
aphoqo ukuthi mhlambe ukhule ngaphansi kwabafundisi mhlambe ekhaya elikhulwayo bese ke eba inceke kaNkuluNkulu indlela uNkulunkulu asibiza ngazo ayifani. Yebo. Nami nginendlela uNkulunkulu angibize ngayo ethanda nayo uthi mawuyibheka ubone ukuthi uNkulunkulu akufanele ukuthi ngakubiza ngalendlela. Ngoba indlela engibizwe ngayo ngibizwe ngisezweni. Ngathathwa khona la esonweni nganganikezwa nanesikhathi uma ngithathwa sokuthi hayike wendoda akuhambe uyotrainwa noma uyoyitraina. Kwavele kwathiwa nje ndoda manje njengoba soma ingena ikhole kuthiwa cela ungiyela endaweni ethile kumele uhambe kuleyo ndawo. Noma bengakutshenanga amakhono usazowahamba ukuthi uzojika le khona leli uhambe leli khona kodwa ngoba sebekutshenile ukuthi hambe uye kuleya ndawo uzoya ngoba vele uzothi uniwe ukuthi wenze lokho. Yeah. Manje nami ngathunywa kanjalo nje ezinye izinto ngempela uma ngathi uthatha ukubheka ezinye izinto uNkulunkulu uvela athi ngithi manje yenza ukuthi. Yeah. Ngiyakuzwa. So akhona unama challenges abakhona ngoba phela uvele nje wathunywa nje esikhaleni kwathiwa wendoda hamba uyosebenza. Akhona ke lawo ma challenges kodwa ke uNkulunkulu ngoba ngithunywe nguyena okwaba kuhle kuye ukuthi angithume bazalwane ngisho ngithi akangithumanga kahle kahle ebandleni mangake sikhuluma emaqinisweni ungithume emhlabeni angithumanga ebandleni ungithume emhlabeni ngoba lo msebenzi akusiwona webandla. Futhi ngakubeka caca ukuthi noma ngakuthiwa ngiyacelwa kuthiwa wendoda noma ngacelwa impela kuthiwa ngicelwa esontweni impela elingasindiswanga. Angiboni ukuthi ngaba nzima ukuthi ngiye cause angiboni ngaba nzima ukuthi ngiye noma ngaba lisindiswa ngalelo sonto ngaya ngoba lofakazi uNkulunkulu anginikeze bona izinto vele ezireality vele ikhona. Yebo njengoba usho nje ukuthi ungaya even noma ngabe yikuphi ukuze nabo labo khona bezokwazi ukuthola lezi ukuze nabo labo bezokwazi ukuthola lofakazi. Yazi futhi into enhle sengeke ngakhuluma khona nje nenye indoda engake sasaxoxa nayo engasindiswanga naye ekhonzela kwenye indawo kodwa sike saxoxa yangizwa futhi yangizwa nje yangizwa phela ngama ngalo lenceke ingizwa kanjani ngoba ayisindiswanga lenceke kodwa yangizwa ngathi okay ngoba phela uNkulunkulu mayekuthuma vele usuke ekuthumele ekusuke ekuthumele kubantu bakhe. Yes. Kuumusa ke bazalwane nami umusa ongangifanele. Isifiso sami esikhulu kakhulu isifise nginaso ukuthi lo musa engutholile. Ukuthi nami ngibe ngomunye wabantu abalwela ukuyezulwini. Yes. Ngingayingedwa. Yebo. Ngingayingedwa ngoba sengiyalazi usizi. Ngiyazi ukuthi abantu abangakholwa abantu abangaphendukile abantu abangamukela uJesu Kristu it is not easy for them ukuthi bawubone umbuso wezulu and isihogo asikho lula isihogo ulaka lukaNkulunkulu onzima kakhulu ngeke uzulumele mawumuntu uNkulunkulu wasenza nje isihogo ngokuthi u30 minutes wasesihogweni ngeke uyafana ngazi na 1000 years u30 minutes nje wasesihogweni ngendlela isihogo esinzima ngayo wasenza uNkulunkulu wayinikeza isikhathi sokusenza nje futhi nezulu nalo wayinikeza isikhathi futhi sokulenza njalo so ke ngikhumbula uNkulunkulu ethi kimi ngelinye ilanga ethi kimi ngize ngihlangana naye yes ethi ngithi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu une-order uma ekhuluma uyakhuluma bese yathula unesikhathi afika ngaso une-order bese kulandela laba abanye ngicabanga ukuthi ingilosi. Okay. And ngicela ukulichaza igama elithi ingilosi. Igama elithi ingilosi igama elisho umuntu ongaphili kulelizwe. Makuthiwa nje ingilosi kusekhulunywa ngomuntu kodwa umuntu ongaphili kulelizwe. Akunandaba ukuthi lo muntu ukusiphi isimo but indlela ukuthi ukuze
omunye umuntu understand lo muntu lo kumele ngithi ingilosi kahle kahle is a human being nje, is a human being kodwa ke ongaphili kule kulomhlaba kusho ukuthi kulo ongaphili njengathi ya njengathi so that's why ebizwa ngengilosi. So wathi omunye wabo wathi kungenzeka akashonga ukuthi wathi kungenzeka uhawukelwe. Wathi kungenzeka uhawukelwe. So ngoba ngifakaza nje nami ngifakazela ukuthi maybe mhlambe ngahawukelwa akakwazi bani. Maybe ngahawukelwa because mina izulu ngalibona indlela elihle ngayo ukuthi yabona usulibone kahle izulu ngendlela elihle ngayo uba nokungabaza nje nawe ngokwakho uthi inyongena kule ndawo uba nokungabaza walibona kahle izulu uba nokungabaza nje. It's not easy ukuthi ungakholwa noma lisho iBhayibheli uPaul kubeka ngokucacile uPaul lapha eBhayibhelini ukuthi uthini konje uPaul eBhayibhelini uthi ngiyalangazelela uthi kumele silangazelele ukuyezulwini. Yes, sisikholwa ukuthi uthi okuhle kakhulu ukuthi sikujabulele ukuthi siyezulwini usho njalo uPaul. So ngoba esho njalo uPaul kusho ukuthi nathi kumele sijabule sikujabulele ukuthi ngelinye ilanga siyezulwini. Kodwa mina ngendlela enga experience ngayo le ndawo ngiyabona ukuthi inhlanhla kuyoba umusa ungena khona ngeke nje sivele singene nje singene sigijima kuyoba umusa futhi kuyoba umusa omkhulu kaNkuluNkulu. Bazalwane ke amen. Cha bazalwane bengifuna hlahle ungidlulisa enye into Nkosi yami. Bengicela ungidlulisa nakho before ngiqhubeke ngoba bengithe namhlanje khona ubunye ufakazi lo engake ngakukhuluma kodwa ngisafuna ungidlula nje kwenye iphathi encane kodwa ngeke ngiyithinte in details. Ya ikhululeka Ncebo. Amen. Ya uvela usala usugena vele. Amen. Ya. So bengicela uaddressa nakho Nkosi yami ukuthi ngake ngafakaza ngathi uma ngifakaza ngase ngithinta ukuthi uma unesimo esikanje lese engangikhuluma ngakho ngathi bengicela nje ukuthi ungithinte. Kodwa ngithe mangibheka mani yebo khona lezi zinto zikhona lezi engangikhuluma ngazo. Konje wawuthe isimo senjani? Ngangikhulume ngendaba yokuphupha udla ebusuku. Oh okay. Nangendaba yama spiritual wife and spiritual husband. Ngangikhuluma lezo zinto ukuthi nami ngeke ngangena leso simo. Kodwa bengifuna ngeke nga-addressa ke ngelinye ngathi ungithinte mawubhekene naleso simo. Kodwa yazi kunento engiyibonile ukuthi umuntu engakuthinta akufonele ukhulume naye uzama ukukhuluma naye ukuthi no ngoba kanje kodwa into mina engiyibonile ukuthi kunezinye zezinto edinga noma ngingakhulekela kodwa kunezinto edinga ukuthi ube ne relationship noNkulunkulu. Yes. Ube ne relationship noJesu. Yep. Cause noma singakhuleka ngizokhuleka ngithi ngiqeda ukukhuleka ubuyele uthothi uyamkhulekela umuntu aphinda abuyele futhi eyintweni eyidonsa imimoya. Go. Cause abanye ngizokubeka nje straight ukuthi abanye into edonsa lemimoya ukuthi abanye kunezinto abayibukayo la emafonini. Uma sebeyibuka lezi zinto bese uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu babiyele bese uNkulunkulu evele evuma nje ukuthi beattackeke in the spirit. Thothi umuntu usuphupha ukwenzeka izinto ezikanje why ungiyena ozilande yena hayi ukuthi ziyamsukela kodwa nguye oyilandile. So ezinye zezinto ziyadinga ukuthi ube ne relationship noNkulunkulu. Nazo lezi zinto lezi vele uma i relationship yakho noNkulunkulu noma ngathi mina ayifasta uthandaza ngitshela fast uthandaza kodwa into edingakalayo is a relationship with God. Cause imoya siyakhona ukuthi nimkhulekele umuntu ebanjwe emoya namanje siyakhuleka khona esibakhulekela abanye bayasizakala kodwa umuntu noma ungamkhulekela kodwa udinga ukufundiswa yena ngokwakho ukuthi manje ngoba usukhulekelwe
uyafundisa ukuthi hayi ke ngoba usukhulekelwe Yes. attend inkonzo funda Yes. ukuthandaza and imoya ngendlela esebenza uma ikubona ukuthi awukakakhulu enough ezintweni zikaNkuluNkulu Yes. iyakwazi imoya ukuku-attack iyakwazi ukuku-attack kodwa nje mase sibona ukuthi hayi lo muntu ukhulile lona ngoba noma usuthe ukukhula in the spirit noma nje uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uthi uhlaselwa yinto vele uvuke nje uyikhuze ukhulume nawe uthi hey ngiyakhuza noma ngoba imoya vele ikhona. Yebo. Even ezweni longakholwa even ezweni longakholwa imoya iyafika ihlasela abantu bathole abanye sebevuka bethi bexosha imoya emibi ngendlela suke bexosha ngoba hambani imoya emibi vele ikhona imoya emibi. Yeah. Kodwa ifuna ukuthi lezi zinto zifuna ukuthi wazane noNkulunkulu ube ne relationship noNkulunkulu. Yes. Ngoba ezinye izinto ziyamdinga uJesu. Once uJesu angena kuwe wangena ngoba umunye uzocela ukuthi cha Nceko ngithandazise haleluya sikhuleke Nceko sikhuleke but you must have a relationship with God. Yes. Once waba ne relationship with God lezi zinto lezi ezinye zazo zihambela zona zihambe ngawani ukuhambe kuyiphumele khona ngoba unoJesu. Yebo kunjalo. Kuyiphumele khona kuyihambele ngoba unoJesu. Ngoba akukho okumehlulayo. Kunencwadi namhlanje benginesifiso nje sokuthi ngike ngidlule nasezweni likaNkuluNkulu. Kunencwadi laphathi khona uPaul ikuphi lencwadi kwabaseKorinte yanga kwabaseKorinte. Ngathi chapter 3 ahazi noma bokuqala or besibili. Okay. Ngathi chapter 3 uPaul uthi bengifisa ukuthi ngingakhuluma kini njengakwabomoya hayi ukuthi ngikhulume njengakwabenyama lokhu senaba izingane ekukholweni yabo. So ke imoya iyakwazi ukukusebenzisa lokho. Yes, chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Imimoya iyakhona ukukusebenzisa lokho uma ungakaqini kahle ekukholweni iyakwazi ukuku-attack kalula. Nami yabona nje ngalesi sikhathi ngoba vele bengiqeda ukuhlangana noNkulunkulu. Imoya kusho ukuthi yayinayo access ukuthi ngangi-attack. Manje nje angazi ukuthi ingangiqala ngapi nje angazi ukuthi ingangiqala ngapi ngoba vele nayo iyabona mayifika ukuthi hayi la ngathi impela akusadlalwa ke manje lapha ivele ipopo lithi ithi ayingeke ibuyele le movie baleke. Why? Is a relationship with God. Yeah. So ezinye izinto nje ziyadinga ukuthi ube ne relationship with God ngoba uma ungakukhulisi futhi ukukholwa kwakho angifuni uqamba amanga kunabantu abanye abafikile nasenkonzweni la khona abakade beyishaya up and down sebeqedile imali abanye basho bathi hey beqedile imali beshaya up and down besho ngaya kuphi befuna usizo bethi ngaya kuphi sebeqedile imali. Yeah. Behamba abafundisi bahamba inyanga bahluleka bahamba nabo abafundisi abasindisi bahluleka sebeqedile imali. Sabafika ke sabakhulekela. Kodwa sase sisibafundisa ngoJesu. Yes. Sabafundisa ngokwazi ukuyilwela, ngokwazi ukuyikhulekela. Namhlanje leyo moya leyo ayisekho. Abayazi nokuthi yabaleka yashonaphi. Eminye bayibona mayihambi ibadeka ayisekho njengoba sikhuluma. Yes. Kodwa bengekho lapho kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Bengicela nje uku-addressa lokhu bazalwane. Amen. Okay. Before ke ngindlulele kulofakazi engicela ukumdlulisa namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Nginento before ngidlulele kulofakazi. Kwathiwa kimi uma ngihlangana noNkulunkulu, uma ngithi mina uma uNkulunkulu engijaja lapha noba siyazi ukuthi sonke sodlula ekwahlulelweni. Yeah. Kwathiwa kimi ngingathi uNkulunkulu unesihe nesihawu
ngayibuza ukuthi kanjani ngoba phela abashumeli bathi uNkulunkulu unesihene sawo nokukhuluma nje kwethu uma siphilele esonweni siphile esonweni uma beqala besitshela bathi yabo uNkulunkulu njalo bese baphendula ukuthi hayi musa nje musa ukukhuluma lento musa ungehlulela uNkulunkulu unesihene sawo manje ngifuna sikhulume kucaca ukuthi before ngiqhubeke nofakazi nje bebe ngizozama ukubuthinta engake ngandlula kuba ukuthi uNkulunkulu yebo unesihene sihawu ngeke ngisize sikuphike lokho kodwa lo uNkulunkulu lona onesihene sihawu uke wathumela izimpi eziningi kakhulu ezweni lakaIsrael ezweni la elikhethile yes wathumela izimpi eziningi kakhulu like too much yezimpi ayithumela lapha nezweni lakaIsrael eziningi kakhulu izimpi even kuthiwa yinde Ark of the Covenant khona lekuthiwa Ark of the Covenant umphongolo wesivumelwano yes nomphongolo nawo wesivumelwano uma nje wake uma khona umuntu ngalezi ayikhathi abanye bebethi bayawuthinta bengawuthinti ngendlela eyo mhlawumbe engafanele thothi abasiwa amadodana kaLevi khona kanjalo bayawuthinta umphongolo wesivumelwano uNkulunkulu wayevele eqede ngabo khona lapho yes ubheke ukuthi uNkulunkulu abangamlaleli ukuthi ubaqede kanjani oSawula ukuthi wenzeni kubo ulaka kaNkulunkulu uma abantwana bakaIsrael bekhonona ubheka ulaka kaNkulunkulu ukuthi lenzani kubo mabekhonona abantwana bakaIsrael kwa le ezweni lamaKhenani ngathi kuthiwa kwangena ubani uJoshua ngathi angazi noma babili nabangena lapha nezweni lamaKhenani uJoshua no khona lapho nje nje babili ngathi kuthiwa babili uJoshua bese kuba ilabantwana batholwe endleleni kodwa laba abanye abangenanga ezweni lakaIsrael yes so uNkulunkulu yebo khona unaso isihe nesihawu kodwa kwabamlalelayo akamfuni umuntu ongamlaleli so futhi ubekile kuNkulunkulu ulaka lwakhe olunzima esilibonayo naseBhayibhelini lwesihogo and mawuthi uthatha ukubheka nje naseBhayibhelini isihogo kade saba khona kade uNkulunkulu asilungisa because mawubheka nje nabantwana bakaIsrael behamba ehlane ubheka izinto ezazenzeka ubheke koEliya ubheke kuphi ubona ukuthi isihogo ubuka abantwana bakaIsrael ukuthi uNkulunkulu wakwabaqeda ngomlilo yeah and ngizokubeka nje kucaca ukuthi bazalwane kunabantu akethi why uNkulunkulu engezi ukuzokhuluma kimi kanti kungani uNkulunkulu engakhulumi nathi akhulume na specific nabantu abathile why kanti uNkulunkulu engakhulumi nathi kanti yini nguwe kumele usikhulumele ukuthi uNkulunkulu uthini mntaka baba ukukhuluma kaNkulunkulu ngeke uphinde ukuthanda ukuphila yabo uma ungamuza uNkulunkulu ekhuluma ingcono imbono ngoba imboniza kahle ngomoya ongcwele ngomoya imboniza ngomoya noma uNkulunkulu engakhuluma ngombono kodwa ukhuluma kahle ngomoya uyakwazi ukukhuluma ngokwelevel noma lo osukelalele angeke azalimale ngayo kodwa uma ungamuza uNkulunkulu ekhuluma physically ungafisa ukuthi ngaba ukazi umuzwe ngaba ukazi umuzwe umhlaba lo uba mncane ukuthi ungaphila kuwo uba mncane ukuthi ungaphila kuwo ustresswa yonke into ekhona emhlabeni uba mncane ukhuluma kaNkulunkulu akusomdlalo nami nje ngoba ngeke ngakhuluma naye ngabona lezi zinto ngike ngifisa ukuthi kube izinto ziyakhona ukushintshwa thola ngisakhona ukuyishintsha ukuthi ngiyishintshe ngeke usayishintsha yeah because ukhuluma kwalendoda uNkulunkulu umehla eza kumuntu uza kumuntu ngoba usukazi ukuthi uza kubani uza njengoNkulunkulu akadlali akadlali so abanye bayasho ukuthi hayi ngakhuluma ngithi kwasho kwacima kodwa noma sibheka lapha kubantwana bakaIsrael
uma sibuka lapha kubantwana bakaIsrayeli uma uNkulunkulu ekhuluma nabantwana bakaIsrayeli bakhala abanye mawufunda iBhayibheli lapha bakhala bekhala kuMose chapter Deuteronomy chapter 18 bakhala bathi Nkosi kungani sizwa lezwi lakho uzokhuluma nathi wayese uNkulunkulu ebathembisa ukuthi uzobavusela umprofeti phakathi kwabo wathi uzobavusela umprofeti onje othi ucishe ukufana noMose wathi uzobavusela umprofeti lo mprofeti nguyena ke ozothwala izahlulelo namazwi kaNkulunkulu because abantu bakhala uNkulunkulu ekhuluma nabo namanje ke yazi ngingedwa ngike kube khona imithandazo engibuye ngosiyami uNkulunkulu engixolele ngizokukhuluma lokho kunemthandazo engibuye engike ngiyisole ngayo ngisho ngithi ngosiyami ngayenzelani lemthandazo ngisasemakhaya ke cause emakhaya ngangikholwa ngangikholwa ngengize ngiqamba amanga ngangikholwa emakhaya sishumayelile senza yonke into okholwa ngazi yonke into ngikline esontweni every day ngithatha ipi ngiqukula iphikazi esonto every day endaweni ngaziwa futhi umuntu nje ade okholwa usindisiwe endaweni bengaziwa mina ngahamba namathende futhi ngashumayela einkonzweni even einkonzweni kubafundisa impela abahlonishwayo umfundisi umthole ethi bengicela nje ukusiphathele izwi namhlanje kuphela so ngike ngakholwa kunemthandazo engeke ngayenza ngisasemakhaya ngikholwa nginxusa uNkulunkulu Nkosi ngiyafisa ukubona wena Nkosi ngeke ngikubone nje uNkulunkulu ongcwele noma ngijike esihogweni ngisibone isihogo ukuthi sinjani ngayenza lo mthandazo ngangaqondi ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngithe uma ngisibona isihogo ngiyibona zonke lezi zinto yabuya lengqondo ukuthi ngeke ngake ngacela ngelinye ilanga ngikhala ukubona izinto kanje ngakhala ngikhumbula kahle entabeni ukuthi ngiyothandaza entabeni nezinye ingceko yaze yahamba enye inceke eyi1 yahamba nginalento yokuthi ngiyafuna ukuzwa lezi zinto okukhulunywa ngazo kukhulunywa ngani ngangifisa kodwa namhlanje ngithe mangiyibona ngayisola ukuthi lento engangiyifisa kahle ngangifisa ngayisola ngangazi ukuthi lento engangiyifisa kanti into enje ngoba wake wakholwa but endleleni washiya phansi endleleni ngashiya phansi ngayelezweni usezokuthola uNkulunkulu usezweni ngithola uNkulunkulu ngilapha ezweni nangoke sekhuluma ke lezi zinto lezi usuyakhumbula wena ukuthi ngangayicela lezi ngiyakhumbula ukuthi lezi zinto ngangiyikhulekela ngiyicela ngithi uma Nkosi ungangibonisa izinto ezikanje ngiyokholwa kakhulu kunaqala kusho mina ngize ngikhala inyembezi ngithi Nkosi ngiyafisa ukushumela ivangeli lakho Nkosi umhlaba wonke imkhuleke emide impela engapheli ngizila nanokudla ngithi ngiyafisa ukushumela ivangeli lakho Nkosi ubusuku umhlaba wonke kodwa uthe mayevela manje uNkulunkulu ngasho ngathi hawu kube ngangazi ngize ngiqale kodwa ke asazi noma wayekhethile lokho ukuthi kwenzeke noma wayekhethi kodwa ngeke ngithi angazi noma kwakuyimkhuleke engayikhuleka noma uNkulunkulu wayekhethile lokho ukuthi kwenzeke asazi akekho wazi before ke ngicela ungidlula labazalwane bengithe ngifisa ungidlula kunabo ufakazi ngeke ngabukhuluma kulobu yafakazi ukuthi ngasho ngithi kungenzeka angithi kungenzeka noma vele kunjalo i-rapture ikhona lento okuthiwa i-rapture ikhona lento okuthiwa i-rapture right ikhona lento okuthiwa i-rapture hayi uthi uNkulunkulu ongitshenile ukuthi ikhona kodwa lento okuthiwa i-rapture ikhona because ngithathela ufakazi ngase ngibheka i-rapture ngase ngithi no nami nje kwenzakala straight njengalezi zinto abanye abanokuzindlulisa noma okunye ngeke kuze kube yabo so mina ngike ngikhona la uNkulunkulu ayingibonisa zonke lezi zinto ayingibonisa zona ngike ngeza ukuthi hayi
umzimba manje ukhathela usavumi ngase ngilala ngalala nje ngabanjwa ubuthongo ngahlala phansi ngase ngibanjwa ubuthongo mangibanjwa ubuthongo ngase ngithi uncika kancane kanje ngalala uma ngilele kufika nje iphupho ngilele kufika iphupho ngithathwa ngabantu bangena nami kwelinye iroom bangilalisa embedeni kodwa mina ngilele la bangilalisa embedeni anginaki ngiyiphupho but iphupho lakhona liyaxaka bangilalisa embedeni anginaki leyo nto le ngiqhubeka ngiyayilalela ngithe mangiphaphama ngaphaphama uyabona ulele la ngaphaphama ngikwenye indawo angiphaphama la engilale khona ngaphaphama ngikwenye indawo uma ngiphaphama kule ndawo lena ngaba confused ngalendlela engeke ngize ngikwazi ukuyichaza because ngeke ukuthi uhleli sola bese uvala amehlo so ulale mhlawumbe bese uphaphama useJohannesburg obvious uzoba confused ngavuka ngidizi ngiconfused ngiqalaza ngayibuza ukuthi ngifike kanjani la ubani umuntu ongithathile wazongiletha kule ndawo le ngifike kanjani ngaba confused ngithathe ubani wazongibeka la ngaba confused ngangazi ukuthi manje ngangazi ukuthi ngizokwenza njani angazanga ukuthi what can I do okay ngahlala ngaphaphama ke sengiphaphama kule ndawo engiphaphama nakhona ngiphaphama the way engilale ngayo lapha sengiphaphama ngilele kule ndawo le I don't know noma ngathathwa ngilele ebusuku kodwa lento kuyacaca ukuthi akekho umuntu oyengangithathe ehambe nami ngoba ngangiyumuzwa lapha na ke abekho abantu abangithatha lapha kusho ukuthi nje ngathi ngilelela ngavele ngahlwithwa ngayobekwa kule ndawo le ngaphaphama nje mangiphaphama ngase ngivuka ngihlala phansi kanje ngisa confused nginjalo laba bantu laba abasezulwini kade bengiyibona ade abantu kade angazi ngizothi kade benza noma kade bengisiza noma kade benza bebehlile bayohlala kwenye indawo ngale bephansi behleli phansi behleli lapha ezitulweni bexoxa bodwa ke ngihlezi la mina ngiyabezwa baxoxa lapha so angikhona ukuthi ngingahamba ngekhona ngihlale ngisa confused kanjalo ngiyaqalaza ngifuna ukuhamba ngibuyele kule ndawo kodwa ngiyabona ukuthi ayisekho turning back lento eyenzekala la iyenzeka ngempela ayi phaphame ngibezwe labantu bekhuluma lapha ezantsi bese qhamuka ingane encane nje ingane encane engaka iphume kulabo abantu ize la inhlezi khona ingibize ithi ingibize ngomalume ithi malume bese ngiyaphenduka mina ngibheka ngako ithi malume uNceku bajwayele ukungibiza bakhona igama amen ithi malume uNceku umithi malume uNceku bese ya disappear iqhamuke like ngomoya ithi malume uNceku miqedile malume uNceku bese ngathi ithathwa umoya iyale futhi ngiconfused angithi bese ngisukuma mina ngilandela le ndlela le lengane ehambe yona mangiphuma so ngene egate mangene egate bese beyaqala ke ivoice eqhamuka phezulu ezulwini ithi angihambe ngiyophuma kule gate elingale intshenti kune gate elingale and ngoba intshenti kune gate elingale mina angikholwa ukuthi likhona vele igate ngempela elingale okay ngihambe ke because kubiyiwe kune gate ngale elicashile ngihambe ngithe mangifika ngale vele le gate abatrol ikhona vele ngithe mangifika kule gate elingale bese bethi Thembelani na umlilo baleka bese ngisuka ngisho ubani ngithe mangisuka nje ngiphuma egatini ngithi na umlilo ugijima ngomhlabathi uthi uyabona umlilo mawuthi ushisa ugijima ngomhlabathi umlilo uza kanje uza la kimi ngibona ugijima uzofika ngasenyaweni hayi ngase ngiyancenga ngejubani uvaleka umoya ngcenge ngejubani uma ngigijima so abantu la ematekisini bayakhala uyabona lento mawuyibheka lento le iprofeta ngento eyokwenzeka uyibheka kahle iprofeta ngento ezokwenzeka because kimi biyenzeka ngempela ngigijime ayibekhala abantu etekisini because lo mlilo ngithi uma uhamba ngoba ngibona uza la hayi ukuthi uza so usho ukuthi lo mlilo ngoba uhamba usho uma usuka mhlambe le
uza kanje abantu kumele bayobaleka bebhekele yeah uze lo mlilo ematekisini bayakhala siyasha bakubamemeza ngamazwi amakhulu umsindo ongakanani siyasha nithi kwenzakalani kusho ukuthi le rapture izoba khona kusho ukuthi angazi kodwa kunezinto uNkulunkulu ayilungisile ezizoba khona ngigijima abantu bekhala la emateksi ngijima ngithe ngimangijima bese ethoyedwa why ungaye endaweni ethile ekhona lapha eThembisa ethi mhlambe khona kusengcono ethi mhlambe kungenzeka kungcono kuleya ndawo leya lento la ayikakafiki kubo kusho ukuthi kunezinto ezizoba khona ethi angigijime ngiyeThembisa so mina sengizama ukugijima ngiyakhona eThembisa ngibalekela lento lomlilo oza la phansi bayakhala abantu bathi siyasha ngigijima kuvaleka umoya kuvaleka isifuba angisakwazi nokugijima ngikhathele manje angisakhona nanokugijima kodwa ngiyagijima kodwa aba yikho into engizoyenza ngijima uma ngigijima bese ngijika ngomgwaqo la emgaqweni le kusho ukuthi umgwaqo le ezansi le bekunomsindo abantu bebephithizela beconfused bexakekile le ezansi le kunendawo engathi iTemple is like a church like a temple okay abantu bebesuka ngeemonto futhi abantu abangconile abade behamba ngeemonto because imonto yabo kodwa bekune traffic kodwa ibona ade bengcono ngoba phela imonto iyagijima bebesuka abantu imonto bekune traffic behamba ngeemonto laba bantu abasalile uma abantu bethathwa because mina bengisele ngedwa laba bantu laba basalile uma abantu bethathwa basala ngoba bebengasindiswanga angazi noma angazi phela ngoba mina bengahlangene nabo kodwa bebesalile maybe bebengasindiswanga or abanye bake basindiswa ngazi yeah so begijimela abantu ngeemonto behlebele uma befika kule ndawo engathi isonto bebefike lapha nabelungisiswe uma beqeda ukulungiswa lapha ukulungisiswa bese bejika bebuyele emuva le emuva le uNkulunkulu behlile bekune gate lasezulwini babethi mabesuka le bese beya le beyongena lapha kuNkulunkulu yeah so nami ngoba ngigijima ngifuna ukuyolungisiswa le kule yandlu uma ngiqeda ukulungisiswa bese ngihamba ngiyongena lapha neminyango uNkulunkulu behlile straight ehlile straight lapho kulaka kaNkulunkulu nje abantu yonke into amademon everything is revealed because isikhathi vele sesokugcina abantu lapha kusho ukuthi ke ngigijime ke nami ngithe mangigijima sengizofika le yila khona engifeke ngangenwa khona ilento le eyafika yangena la inyaweni le eyisibungu lengathi spring lena and my shaker iborithambo ubhlungu bakhona ngeke uzubekezelele u1 minute ngeke ubekezelele 1 minute and ubhlungu bakhona lento mayiza umlilo laphana umlilo ngoba bengigijima umlilo useza ubungakafiki kimi bingakawuza umlilo ngayizwe ngena la ngaphansi yenza nje ukunye kwagijima ngoba bengigqoka amateki kugcwele ngaphansi ematekini kuyasheka ngagumula amateki ngawalahla usheka phansi kwamateki kwenza nje ngawalahla kwasala lokho ukubhorithambo ngazama iplan lokuthi manje ngikwazi ukujuba lonyawo lo ngazama iplan lokuthi ngijuba unyawo kodwa kwasho ukuthi ngeke luze lijubeke la ngajubeka but angiphumelelanga ngazama iplan lokujuba unyawo cause bengazi ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukungena nalento engibhora la ngaphansi esihogweni cause mina vele indlela yami inhliziyo yami bengitshela nje straight ukuthi ngisihogweni ngahamba nalesibungu siyangibhora la ngaphansi so ngoba ngiyolungisiswa vele nalesibungu lesi besizophuma bengizolungisiswa bengizobuya ngiclean lapha ukuthi lapha abantu bebephuma beclean bese behamba beyongena ngale gateini ngithe ngisenjalo ngisanakela unyawo ukuthi ngizolikhipha kanjani ngoba ngeke ngize ngimele lobhlungu ngifuna ukuyongena lapha negateini lonye esihogweni ngifuna ukuthi mangisihogweni lonyawo lube lungekho lo because luzongilimaza kakhulu esihogweni ngeke ngimele ubhlungu bomlilo nobhlungu balento engidlala ngaphansi hayi these kunjalo ke sengizofika lapha kule ndawo la bese bethi
uThembelane sekuvaliwe. Yo. Bathi mabethi sekuvaliwe kwaba ngathi ngiyaphupha. Yo. Kwaba ngathi ngiyaphupha, kwaba ngathi nightmare. Ngathi mase sekuvaliwe noma ngabe kuvaliwe akunandaba. Base bethi zama maybe uNkulunkulu uzohawela. Wathi legama lithi elokuhawukela ngilithathe lapho. Ngoba bengikhuluma ngokuhawukela. Bethi Thembelane gijima uye le kuNkulunkulu, igate lisavuliwe. Mhlawumbe uNkulunkulu uzohawukela, uNkulunkulu ebele phezulu. Ngabona ukuthi angisenandaba nokuthi lesibungu manje sesiyangidla lana, ngagijima kunjalo. Yeah. Noma kukhona imoya ethi ususikhohliwe nithina ngoba ngigijima la endleleni. Ithi hey wethembelana ususikhohliwe nithina. Ngiyaqalaza emuva ngithi hey ngigijime izinto ezenzakalayo. Ngigijime ngithe ngisagijima bese bethi na umlilo wafika. Uma ngiqalaza emuva uyabona uNkulunkulu uyakwazi ukuhlela into yakhe. Iweather ibishintshile ilendlela leNkulunkulu afuna ukuthi ibe yiyo. Isithusi iweather ngenye indlela imnyama kuthe bhuqe. Iweather ithe bhuqe ubone ukuthi ayivele uyabhubha umhlaba. Ngigijime bese ethi umlilo uThembelane, umlilo wavele wafika wathi wangidlula umlilo. Ngagijima wangishisa lo mlilo. Kodwa indlela ongishise ngayo awungishisanga njengomlilo. Kodwa ungishisile kodwa awungishisanga njengomlilo lo wesitofu. Yes. Ngagijima ngayiqinisa ngagijima. Futhi ukushisa kancane hayi kakhulu. Hayi ngeke mfundisi ungishisile. Okay. Ungishisile ngoba ngoba nje ngikhuluma manje ngiyezwa ngiyalimala. Ngigijime. Ngigijime. Ngoba ngithe noma laphana ngithi hayi lo mlilo awungishisi ngengqondo. Ngithi hayi lo mlilo angishi mani ngiyagijima. Ngithi hayi awungishisi lo mlilo. Bethi unamanga uyasha. Besho khona lephezulu ngivele kumele ngisha ngithi ngoba ngisedelele esidelela uNkulunkulu. Kumele ngishe vele. Ngigijime usho lo mlilo. Kuze kwasiza ngokuthi kunemvula. Ngithe ngisagijima kwanemvula. Yana-ke imvula. Le mvula enayo yabona futhi lento engizoyikhuluma ngathi buye ibe is prophet futhi esiyimfihlo. Imvula enayo icishe ifane nechemical like acid. Ngayitest impela ngaze ngenzani? Ngayitesta. Acid yababa. Iyababa. Ngathi ngithi ngiyagijima ngithi ngifuna ukujumpa kwathiwa no. Kwathi ungajumpa uzofa mawujumpa la. Lemvula ibingozi kakhulu leyana. Is prophet obuyabona ukuthi even encwadini yesambulo sikhona izinto ekanjalo. Ukuthi angazi kwaba nemvula enjani kwasha kwacima kodwa uma uthatha ukubheka zikhona izinto ezikanjalo. Ngelinye ilanga esingalazi ukuthi liyoba nini. Ulaka likaNkulunkulu lokwambulwa emhlabeni. Lokwambulwa abantu ababebekhona ngaleso sikhathi bayoyisola. Bayoyisola kakhulu ngoba ngagijima mina ina lemvula ebabayo njengechemical. Ngagijima ngithe sengizofika emagate nasezulwini. Ngiyabona lephambili kunentuthu evalile ukuthi ngingakhona ukubona la kuthiwa kunamagate khona. Ngithe sengizofika kwathiwa uThembelane nabantu phela abangigijima nabantu beyimonto nabo bapipiza bagijima bafuna ukuyongena lapha. uNkulunkulu uyisimanga mayenza into yakhe. Nabo bagijima bafuna ukuyongena. Ngithe sengizofika kwathiwa uThembelane sekuvaliwe ezulwini. uNkulunkulu usuvalile. Awu yazi ngangazi ukuthi ngizokwenza njani. Angazi ngavele ngayinikela kodwa ukuthi hayi Nkosi ngiyayinikela noma ngingayisogwini because ngizophila kanjani manje kulesi simo ngathi noma ngingayisogwini ngithe uma ngiyinikela nginjalo liyani izulu kodwa la ngime khona kwavele kwaba dry kwaklayeka umhlabathi waklayeka kwacrack umhlabathi wacrack ngezwe izulu ngezwa ekhuluma umunye ivoice iphuma khona lephezulu phezulu straight esibhakabhakeni ekhuluma ethi nazo ke uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wenza ukuthi kuxayeke la phansi ngavele ngajumpa ngashaya uvalo ngajumpa ngabaleka ngathi hayi ngivuka ngeke ngize ngesogweni mina
ngiyangivumi ngeke impela yazi uma kleka la phansi ngakhumbula lencwadi ethi ngicela ukuyikhuluma yes ithi lencwadi isilo nomprofeti bamanga babanjwa besezwa bafakwa emlilweni esihogweni ngakhumbula leyo ncwadi ngase ngiyabuza ukuthi kodwa Nkosi yami mhlambe ngenza noma ke yimi ke leso silo sakho kwathi wacha wena usilutho ngajabula hey ubhlungu enganginabo phela uqeka phansi manje ngiyasho ukuthi awuphela ngeke yenzeke lento lokumuntu ophila kusho ukuthi mhlambe ngiyizo lezi zinto mhlambe zabazosilo wathwathi bathatha cha ethembelane na usilutho nje usilutho ngathi Nkosi ngiyabonga hayi sekuphelile kanjalo yeah sesekayekile la phansi ngasuka ke ngabuyela emuva ngabuyela emuva cause vele bese kuvaliwe lapha ngabuyela emuva ngoba uma ngibuyela emuva ke ngeke ngisakhuluma ngoba ngeke vele aziningi izinto engizoyikhuluma namhlanje ngoba ngandlula khona cause ngathi mangibuyela emuva uNkulunkulu lapha khona ke mase ngibuyela emuva wase ushintsha indlela enza ngayo izinto kusho ukuthi izinto engangiyibona zayishintsha zazinezigaba ngezigaba ngoba ngathi mangibuyele emuva kwaqhamuka umuntu already onempondo ezime ngathi so uphethe nenkembende esha lapha inyawo zakhe zehasha waqhamuka uthema ngibona wabheka phansi waguqa phansi ngamadolo sibakhulu kakhulu thina sibakhulu waguqa phansi ngamadolo bathi ngithi ngiyabaleka bathi hayi thembelana ungesabi bathi angisaba ayikho vele into ade zongenza ngoba lezi zinto kade zenzeka yebo bezibhlungu kimi kodwa bebephinde futhi mabebona ukuthi hayi something ngathi ngiyathuka noma bebezama ukuthi kokunye bebezama ukuthi bengiqinisa isibindi ngoba bengimele ngizibone ngoba lo muntu uthe mayifika lo red wagoba bheka phansi wathi lokho ukuthi uyakuhlonipha uyangesaba angithi ngikhonza uNkulunkulu uyangesaba wabheka phansi ephethe inkemba yabo wabheka phansi ephethe inkemba lezibungu lezi zaphuma zaya kuye wayithatha wahamba nazo lo muntu lo angimazi ukuthi uyini bathi ngingathuki wayithatha lo muntu wahamba nazo okay sekwenzeka lile lokho mina kodwa ngama nje isikhashanyana ngathuka ngabaleka esathatha zona lezi zinto ngabaleka ngadla phansi so izinto ezazenzeka zinezigaba zakhona ngoba kuthe makuphela lokho kwaqala ke esinye isigaba ke lese engake ezinye zaze engayikhuluma kwaqala esinye isigaba kodwa nje kunezigaba so ke lithe lami lana mina ngizokubeka kucaca ukuthi uNkulunkulu angazi lo musa wakho ongaka awenza angitshengise izinto uNkulunkulu angitshengisa zona ezinye zazo uma ngizwa abantu bekhuluma ngazo ngimangala ukuthi hayi lento manje lekhulunywa ngayo la ngiyayazi lento okukhulunywa ngayo la ngiyayazi lento okukhulunywa la ngiyayazi ngimangala ukuthi hawu uNkulunkulu kusho ukuthi wangitshengisa indlela wangitshengisa indlela asebenza ngayo wangitshengisa indlela wazwangibulela nobunguye noma ke ngeke ngithi wangibhulela ngokuphelele kodwa wangibulela nobunguye bakhe ukuthi uNkulunkulu onolaka ndulaka ulaka lwakhe liyavutha njengomlilo ngeke umuntu yabona lapha uNkulunkulu wansi wenza into manje no eyisono engalungile phambi kwaNkulunkulu wayenza manje umukela ijeziso manje akalindi sengisho uma phambi kwakhe akalindi ukuthi kube kusasa wenza into manje esijeziso umukela ijeziso manje eyisono umukela ijeziso manje akalindi ngambona akalindi ngabona futhi ukuthi senyanga sekuvaleni because bengekho bakuningi bazalwane nade ngifuna ukukhuluma ngabona futhi ukuthi uNkulunkulu njengoba unolaka olushisayo kakhulu kumele siphendukeni cause uNkulunkulu wakwazi kimi ukuyala amadimoni wawayala amadimoni ukuthi
amadimoni awangidle wawatshena straight wawatshela ukuthi mudleni madimoni akhe wayala kwakhona khona nenanjana laphana khona kwakhona nezinye inyoka engakanani wayala yena himself 12 ngisikwa nje ngabomese ngisikwa nje ngigwazwa ngifakwa nanezinto la ngaphakathi khona phela ngaze ngaphalaza khona lezi izinto zikhona and izinto ezenzakala ku afterlife phela uma sikhuluma ngesihoko mina isihoko ke ngeke nje ngikufihle noma abanye bayitshenta isihoko ulaka likaNkuluNkulu olumixiwe okay isihoko ulaka likaNkuluNkulu olumixiwe kodwa ke uyoyibonela phambili uyoyibonela ofuna ukukholwa ngokubona uyoyibonela phambili mawufuna ukukholwa ngokubona uyoyibonela phambili ulaka khona nalento ekanjena engifuna ukuyindlulisa before ngivale Nkosi yami ukuthi yebo khona ezulwini ngeke phela ezulwini ngeke kufanele nala emhlabeni indlela bona aba-addressa ngayo izinto ayifani nethu kuhlukile but into engizoyisho ukuthi kunalento kanje isono senza la emhlabeni siyakulinda isono osenza la emhlabeni sikulindile and njengoba sikulindile nje ngale sesisinengiso ngalena and thina izono masizenza sincane singaka kodwa amadimonaso sincane singaka kodwa amadimonaso ayadlula 1000 ngale sihogweni sincane singaka ayadlula 1000 ngale olakeni lukaNkuluNkulu ngale ehlushweni sincane nje singaka awenza nje example ngesisodwa nje ukuthi siwenze lesi sinje ngale uyosithola sinjani Nkosi uNkulunkulu ongcwele ngizokhuluma ngizokhuluma nje ngesono esincane nje sibuye singelutho njengokubuka ama video la efonini lawa abantu babangaqokile leyo nto leyo uma isibuya ibuye inkulu ngoba lezi zinto lezi ezibukwa lapha ngale zenzeka kulomuntu osuke eyibuka njengoba sinjalo akusalutho yabona into isono sithandayo esila inhlizweni yakho manje esila inhlizweni yakho ngale senzeka times 2 ngale esila lento oyithandayo okuyiyona odedicated kuyo ekuchazayo ngale uzokwenziwa idemoni elithusayo idemoni oyokhala uyithulisa kodwa lokhu likumelele nje likumelele ize yabuya and uNkulunkulu laphana yabona masikhuluma eqinisweni yabona angazi ukuthi abantu bathini kodwa esihogweni uNkulunkulu ukhona esihogweni yabona esihogweni uNkulunkulu ukhona I'm totally sure noma ngingekho 100% sure kodwa uNkulunkulu ukhona esihogweni uNkulunkulu osuke ephanisha abantu esihogweni uNkulunkulu osuke ephanisha abantu letho sinjena nje isihogo noma ngasho ukuthi yebo esikaSathane ngoba ukhona uSathane esihogweni ngiyena abantu banikezwa uSathane abantu bathanda uSathane abantu bese kuthiwa ke naye inkosini bese batshengisa ukuthi uSathane ukuthi ubazonda kanjani bese bathomenta ke khona lapha esihogweni kodwa nje isihogo ulaka likaNkulunkulu and ulenze uNkulunkulu ngobuchule nangobudokotela obunzima ngangokuthi akekho umuntu okwazi ukusimela isihogo yabona nje nami ngoba mfundisi ngisho nje angakahili yabona ngazi noma ngiyohila yini angazi noma ngiyohila yini kule trauma nje lena le trauma lezinto engayibona ngazi noma ngiyohila yini angazi futhi mhlawumbe ngiyohila ngeli kodwa manje sengingconywana noba ngiyeza ukuthi akusafa phela kuqala noma ngiyovangela bengivangeliswa ukuthi bengabe trauma yabo noma ngikholwa isono bengikholwa kusho ukuthi into eyenza ukuthi ngibe ngathi ngiholi bekuyitrauma yabo kodwa ngiyeza ukuthi manje hayi sengingconywana noma ngeke uze ngidlule ukuthi ngake ngabona izinto ezikanje ngeke uze ngidlule vele uNkulunkulu
yazi mina kunento engincoma kakhulu yabona ungamane ube traumatized nokuthi uyesogwini ungamane usindiswe noma ungathi uNkulunkulu ukusindisa noma ube traumatized noma ungaba njani ube confused as long as usindile ukuyesogwini sike sizwe abantu hayi asikwazi thina ukuba ukuthuka asikwazi ukuba confused sibe njani as long usindile ukuyesogwini noma ungaba confused noma ungesaba noma unjani noma ungasatshisa ube njani as long usindile esogwini ngoba uyoyisola mntaka baba lento oyenza iyisono ngale njengoba uthi iphenduka ibe isinengiso ingoba ngalo uyenza noma ungasafuni ngale uyenza noma ungasafuni and into ebhlungu ukuthi lento indlela eyenzeka ngayo akusesiwo yenzayo kodwa iyenziwa kumnikazi wayo lo kade yenza njengathi nje uma ubheka lawa ma video lawana uphinde ugijima emantombazaneni uma isiyenzeka le nto laphana le moya lena akusesiyo manje le kade sekuyiyo eguqukayo ilale nalowo muntu loyo kade enza le nto le nane inyoka izilale nalowo muntu kade yenza le nto le inyoka ngeke ngiyibuze mina ukuthi njengoba nje abantu bengakayi esihogweni kodwa abanye sebeyinikela ukuthi bazolala nezinyoka madoda besasela emhlabeni ijeziso lesi kusho ukuthi bona basiqala basela emhlabeni bona baqala nje ijeziso basela emhlabeni ngoba ngale kulalwa nezinyoka ngale bona isihogo basiqala la emhlabeni bona basaya kuswa ke manje sese reality basiqala la emhlabeni kodwa ngifuna mina ukubeka cace ngoba lokho ngizokubeka nje kuze kucace ukuthi laba abantu laba ngizokubeka cace ngoba ngiyayazi ngikhuluma nje ngento engiyazi laba abantu abathatha lezi zinto lezi abanye behambe bewulanda inyoka abanye belande zona lezo zinto lezo labo bantu labo abasesibona abantu njengathi labo bantu labo vele bazinikele ngokuphelele ku kingdom kaSathane kusho ukuthi bayafana nokuthi bangamadimoni and i-judgment yabo phela ama-judgment kumele sikubeke cace nje ama-judgment abantu awalingani angazi ke esihogweni lesi esaphakathi bakuthi ihogo ziningi kodwa nje ama-judgment abantu awalingani laba asebeyinikele kulezi zinto lezi bona vele bawulahlwa straight kusho ukuthi even nanabantu angiboni ukuthi bawobabona even abantu lapha bayakhona nje bawulahlwa straight namadimoni sebebona vele already sebengamadimoni vele so bawulahlwa straight namadimoni ngoba usathane ngambona umqondo wakhe ukuthi kanjani ngambona umqondo wakhe usathane kanjani usathane akanandaba nokudlula komuntu emhlabeni usathane ufuna ukuthi umuntu before andlule ambulale eqala hayi ukuthi ambulale physical ufuna ukumbulala eqala umuntu thola ukuthi umuntu useyaphila usumbulele spiritual usefile ngalesikhathi embulala kunezinto uNkulunkulu ayizondayo kakhulu uzombulala ngazo ngalesikhathi zanda lezi zinto uyazi ukuthi ngale uzolahlwa naye and angeke azathethelele okanjalo uyazi njengoba nje ngizombulala kanje ngale nje noma engayikhulisa into ayikhulisa kunezinto uNkulunkulu ayizondayo ngempela ezukulahlwa ngempela nje straight ayikhulise lezi zinto ayikhulisa uyazi ukuthi mayifika ngale uyolahlwa naye straight akanandaba ukuthi hayi mayengahamba enzeni hayi lokho yakubona ukuthi hayi lokho kungenzeka mhlambe kube khona mhlambe uzwelo noma ini kumele eqale eqede ngaye nje esaphila la emhlabeni ukuze mayifika ngale angeke azahawukele noma bekuthiwani because mina ngizokubeka caca ukuthi yabona uma wakwabona izulu yabona mawungabe ungena ezulwini ungena izulu bese uyaxoshwa ezulwini ngeke kuze kube lula ukuthi uxoshwe izulu ukuthi avele ngeke uze ulibone izulu ngeke kuze kube lula ukuthi usize omunye umuntu abone izulu uyokwenza sure ukuthi abantu bayesihogweni because it's not easy yabona ukubona izulu uyokwenza sure ukuthi njengoba nje ngilibonile izulu ngoba ngisihogweni angifuni umuntu angene khona ngoba le ndawo inkulu kakhulu le ndawo kodwa ke abantu abakholwayo
bayoyibonela bona sebefikile ukuthi indawo enjani. Izulu is not a nightmare, akusile iphupho. Nami ngangicabanga ukuthi uma uhlangana noNkulunkulu mhlambe kuba khona like mhlambe ngathi iphupho noma yini makuyimbono. I-reality njengoba nje ngihlezi la kukanjalo nje impilo nje impilo enjena impilo nje lesiyibona kodwa sekungenye impilo ngoba le mpilo abantu bakhona like supernatural sengisho abantu abasezulwini ba supernatural ba like banama powers like angazi ngayibeka kanjani but abafani nathi izulu like ama movie amakhulu lawa amahle lama movie amakhulu okunabantu abasupernaturally abakwazi ukundiza kanjalo izulu indawo ongeke uzukwazi ukuyichaza and kunezinto la emhlabeni esithi uNkulunkulu asitshene zona ukuthi azenziwa yabo kodwa ngale akufana ngapha ngale kunezinto uNkulunkulu ayivalile la wayivala ngesizathu sakhe lokho leyo angifuni ukuyikhuluma ngoba iyobe sefana ngathi isifundiso yabona ngale lezo zinto lezo zingale ngenye indawo azisisi sona kodwa uyivalile uNkulunkulu la emhlabeni ukuthi zingenziwa kodwa ke lokho kangifuni ngida manje angifuni ziyisono la ivaliwe kodwa ngale bazenza ngale ziyenziwa phela nami into engikhalisa kakhulu yazi engenza ukuthi izulu ngifisa ukungena kulo cha angifuni ngenze ngikhulume kakhulu yabo because ezinye izinto ziyimfihlo kodwa manje soyikhulumile le ngeke cha le ngenze ukuthi khona into la emhlabeni eyisono kodwa ezulwini ayisono iyenziwa ikhona nje yenziwe ngale ikhona ayisisi isono la so bengafuni ukuyikhuluma ngenze ngiyikhulume leyo because kuyoba ngathi sifundisa abanye yabona cha ngicela nje ungayikhulumi angithi sonke siyayizulwini soyibonela khona ukuthi kunjani ezulwini okay akunankinga amen but siyabonga lokhu osisharele khona ubukhuluma ngendaba yemvula la ukuthi nakho yabaleka sekunemvula le baba engazathi uacid kwaba engathi yakusiza ukunakwayo yayinela ini nje imvula imvula uma ina yana nje imvula yayingangisiza yayingangenzeli lutho yana athi mayina kimi ingqondo mina yangitshena ukuthi yazi cause manje ngiphambi kwaNkulunkulu naneBhayibheli kumele ngicabange izinto mangiyibheka ngiyibheke na ukuthi khona naneBhayibheli lithini iBhayibheli so ngiyakhumbula ukuthi eBhayibhelini kukhona ukuthi esambulweni ngazi imvula eyashintsha yaba kanjani njani yabo so uma ina lemvula sekuvela ukuthi kukhona imvula yakashintsha yaba njani njani ila khona okwafika izwi ukuthi la sekuumaye for 40 years uyabona ukuthi izinto ezisazokwenzeka umaye kusazoba khona umaye abantu basazosa nje zisazobuya nje kunezinto ezisazokwenzeka ingakho ngithi irapture njengoba uNkulunkulu embula mawuthi ayibheka lento le iyahambisana nalento yokuthi abazalwane ngelinye ilanga bayohlwithwa mawuthi ayibheka iyahambisana nje ngoba phela lokubaleka kwabantu bebaleka kanjena abanye bekhala ngokusho bayobe bekuphi abazalwane ngaleso sikhathi and manje ngendlela ochaza ngakhona futhi abantu babaleka ukuthi manje sebeyamfuna uNkulunkulu manje ngoba uma ngabe ukuthi bagijimela ethempelini kusho ukuthi sekuyisikhathi sokubona ukuthi hayibo kanti ngempela uNkulunkulu khona okukhonzwa yimabe emfuna kodwa manje uma ngabe ukuthi wena wathi mawuthi afika kwathi uthembelani sekulate shothi nakubo koba kanjalo bagijime bathi tuyagijimani futhi inele mhlawumbe yona hawukela nakona bathole sekuvaliwe khona into umbono ochaza okuthile futhi okubi okunzima kubantu abangeke baze bamfuna uNkulunkulu kulabo abangeke bafuna ukuthatha uJesu ngoba nje uyena osiza kho konke mina ngiyakuzwa kulokho kushoyo kuyinto uNkulunkulu ayekubonisa yona ukuthi iyeza izokwenzeka and iyobe ingekho mnandi imfundisi ngicela ukuyibeka kube straight ifundisi ngibeke kube straight noma abanye abazalwane abanye mhlambe bazoyizwa kahle abanye mhlambe ngebezwa yes is not a vision into nje yenzeka nje physically
physically it's not a vision, into nje yenzeka physically, njengoba nje sihleli njengoba nje sihlezi kanje, nakuye kwenzakala kanjalo, njengoba nje ngiyithinta nje kwenzeka physical nje, into nje physical nje yenzeka nje physical nakubo laba okuyofika kubo into kanje, laba kulaba ulaka kaNkulunkulu eliyombulwa kubo, liyombulwa physical nje, kuyobe ku physical. Yo, abantu mabaphenduke, masiphenduke ngisho kanjalo, singabantu masiphenduke, sithatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Iyona into eyosiza leyo. Nizwile bazalwane, thatha uJesu nje abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho, uyokwazi ukuthi uphephe, ngoba lithi izwi onendodana unokuphila. Futhi uNkulunkulu alithanda kangakizwe wazwanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, kubi lona lo yokholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila ingona phakade. Okwethu ukuthi sikholwe ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sabonga kakhulu umfundisi, nje buhle lobufakazi. Eqaleni lapha mawusaqala ubukhuluma ngokukhulekela abantu, inhloso obuyiletha lapho ukuthi abantu bona abathi mase bekukhulekeliwe bese futhi nabo bethole ibandla noma bayifundele izwi, basondelane noNkulunkulu, babe ne relationship. Ilento obuyisho. Okay, hayi kulungile, sibonga kakhulu umfundisi wami, inkosi igcine nje kubusise. Sibonga ukuthi ube nesikhathi namhlanje uzozoshalela lezi indaba. Amen. Yebo, sakubonga kakhulu nje, ayiqhubeka ikusebenzise kubusise. Ngiyangibona futhi ukuthi nje impela ubusy, ngibona istatus lapha ukuthi ube niseyindaweni kuphi mhlawumbe ke ofuna ukukuthinta angakuthinta. Hayi ngangithinta uma engangithinta ngoba nalapha na ku WhatsApp kune group engayivula lapha ku WhatsApp ukuthi ukusondela nje kuyo mic. Yes. Hayi ofuna ukungithinta engangithinta. Yes. Khona nane group nje lapha na ku WhatsApp. Abazalwane nomzalwane unokungena ethi Nceko bengicela ungifake egroupini. Bese ke bengibafaka ke kwamanye ama group. Ngagcina sengibona ukuthi no angalokhu ngibafaka. Okay, ngabona ukuthi no angabe ngisabafaka kwamanye ama group. Angivule igroup. Okay. So nje ngivulile kune group enginayo WhatsApp. Akukuningi esikwenzayo. Siyakhuleka. Bakhona nabantwana bakaNkulunkulu abakhona, abantwana bakaNkulunkulu abazalwane siyakhuleka. Manginomzalwane onezwi uyashare amakhono nofakazi, siyashare sithandaze into kanjalo. Nje into nje esinokuyenza uma kunesikhathi. Okay. Hayi kuhle, siyabonga. Athina amanamba? Amanamba is 067 940 3492. Okay. Hayi sabonga kakhulu umfundisi, bayakuthinta. Sabonga nje kumuhle umsebenzi enenzayo. Sanibonga futhi nani kakhulu nonke emakhaya, sizwile sonke. Asibalekeleni kuJesu Kristu. Yazi ufakazi bakho ever since waqala ukubuletha. Uhlezi ubaleka, uhlezi ugijima. Bonke awubaleki kubona. I think inkosi la ikhomba into ethile ukuthi yazini, yabona nje obusese lapha emhlabeni. Baleka thembelani, balekela yonke into. But uma ubaleka ubalekele kuJesu, ubalekele kuNkulunkulu. Amen. Yilokho nje ngikutholayo nje ukuthi kuningi okukhona kubalekele konke. Hayi wena wedwake. Sonke kuningi okukhona impilo la emhlabeni kodwa yokubalekelwa. That's why nawe ubuhlala ubaleka. I think ikhomba leyo nto nje ukuthi kwathina asihlale sibaleka, singavumi. Hayi singavumi impela until kuze kufike ilanga lokugcina sibuyele back kuNkulunkulu. Inkosi ayinibusise kwindawo zonke ngomusa weNkosi uJesu Kristu, futhi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.